16 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul ulatuvad tuuleilid aga kuni 23 meetrini sekundis. Õhutemperatuur jääb erityisesti pohjoisesta väistyvät ja sää pakastuu koko maassa. Ehkä aivan etelärannikolla lämpötila pysyy yön yli hiukan plussan puolella, mutta enimmäkseen on vähän pakkasta. Csúcsértékek -2 és 5 fok között alakulnak. A nyugati tájak felett lehet szakadozottabb a felhőzet. Ott még a nap is előbukkanhat, így ott lesz. Силыч пашкаджикам. Бурачсыш, кыджи, тайлон сакутасна кучичны тор явичишан режим пыртым рашия саулчас. Ло гыгырвана позже чинтыны жескадыме. Аламе юлташ-влак тачметланда шокша саламам Волжский районын Приволжский поселкыч колтena. Kasatme uluna Singamash. Hei ja tervetuloa katsomaan Sverige idag-ohjelmaa, missä saat paikallisia uutisia koko maasta meän kielellä. Keskiviikkona Сонина Торова Тадава Лахановна Йольчиндо Лахановна Нюм Недерма Вада Минрена Галина Ядны Тидадику Яля Ngpoi Soняо Taimusas Älpival palvelat ja Kiruna kuollus mehti. Kuolla taas ihtä päiväs mangas kaapma-äikki. Синоптикос Игор Темяй юштолежи температура кулеезлеч кунь градуслы шунытгез вожичкос. Сойны кышкытлык ваньдырызлеч вашту дворяшко шуса. Тавакыте кужмоятым радлыке. Нюгать ейтон кускюмне как смест. Иче карантинали коронавирусан tangutse ja pляскахт tuhot karjan eleed. Liažnin lugumär. Võro on Valga ja Kuressaare on kraat vähem, Tallinnan või Tartu, Viljandin, Paiden, Haapsalun 7 kraati sooja, Jõgeval 6 ja kõige vähem Pärnun 4 kraati. Ja